Guys, mbaye ikaze mu gice cya kabiri uko wakoresha Kobo Tools neza. Uko wakoresha Kobo Tools neza, tugiye kuza twinjiye muri Kobo Tools nk'uko mwabibonye mu gice cya mbere, tunyuze kuri www.kobotoolsbox.org, ubundi turebe. Ndagusaba gukurikira neza. Turaza hano handitse sign in kubera ko account twari twamaze kuyikora. Nyuma ya munsi ya create account dukande sign in. Dutegereze. Ngira ngo urabibona bahita baduhereza gushyiramo username. Username ndakwibutsa ko iba yanditse mu nyuguti ntoya, kandi iyo uri kwandika ntabwo usiga umwanya. Iyo usize umwanya ushyiramo aka karongo nanjye ndi gusigamo ka underscore. Tugeze kuri password ya account kandi murabizi neza ko password aba ari ibanga, nanjye ntabwo ndi buyibereke rero, reka nyishyiremo. Maze gushyiramo password, reka nze mpite nkore login. Kankore login ndebe. Urabona namaze kwinjira. Noneho rero iyo umaze kwinjira hano, igikurikiraho ni iki. Ndabibutsa ko iki ni igice cya kabiri uko wakoresha Kobo Toolbox. Kobo Toolbox ni tools yifashishwa mu gukusanya amakuru cyangwa mu bushakashatsi. Mu gukusanya amakuru mu ibarura, mu bushakashatsi. Uraza hano hejuru, ngira ngo urabona ahantu hari aka gasaraba munsi yako. Uvuye kuri aka gafite ibara ry'ubururu, noneho aka gafite ibara ry'umweru. Urabona uva kuri search uza hano imbere, hari akafite ibara navuga ry'ubururu n'agafite iry'umweru kariho utuntu dutatu, navuga ko ari dutanu ariko ni dutatu. Dukandeho. Ukanzeho urabona haje ijambo new, deploy, draft na achieve. Turaza dukande kuri new. Dukanze kuri new bahita batubwira ngo creating project. Ndaza hano kuri build from scratch, ubundi dukandeho. Bahita batubwira ngo create project name required. Turaza dushyire mu